Nagapwa man nun, di rabi ay lang daw. Kapayan narabian ka, simbang pay. Ay na, aday ta kayo manen. Ang sermon kayo manen, nanang. Makaringring kayo manen. Hey na! Ako. Nagtaor ka, nakaw. Ha? Sikal at lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apilye daw ni tatang mau. Nagkasta-kasta kamay. Apay ay di dak mawatan. Kit kasto nga rud mo ti kinataok, nanang. Bay-bay andak lakadi. Hey! Sayang! Ti kinataer mau. Sigurado nagtataer kan nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak mau. Now! Mga sawa ka. Di dak pilitan ng mga asawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dayay. Arbam kiday. What? Ha? San man ang tili bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambalan, Jana. Kun pangtadamalan dito sa hambag nga star apple nga ima-imaw. Kuha, tatang. Ilakok. Oh! Itid ko kunama. Ha? Itid mo manan itinobyam ijailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinobyam ijailay. Labs na labs ko ni Sophie, tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo lang tiyan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakabsa mo. Sigala saanan. Mag-asawa ka giting. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sa pay adda asawa na di babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta jaketar aramidan. Makiasawa kang kunak. Ni Ideng. Barupay lang aging gayta. Nag-aarim king kadeja Ideng saan? Agpaaram ka king kuana. Tapno agkasar kayon. Manjak, tatang. Da. Pagka naanukmut ngay dayjay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo ta. Ay na, agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan nakaw. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo si kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay ko, pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Ni Leticia angam di na kanukayat. Ha? Dagitila ko maanak tanti agasawan na maray. Ha? Hey, si Kamot. Hey, nakarkarunan. Adi na kayat si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasa at maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginusto da nga tamay. Kas na imposible mapasamak da ita pare. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka agaw-awid dito yan no ipilo mo taka mo dyan ah. Ha? Abayaya kas na kayo, tatang. Abayaya didak nga bin maawatan. Di yung maawatan tiriknag, tatang. Wen, tadyak ka dar aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang. Ulitin, di ka lagaw awid dito yan no natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti inyugad ko diti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ni nanang nga talaga. Kahit yo, ta itrim ko ta kiday yo. Urasanan. Ah. Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, day na! Ay, dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di ada kumamot apukok kan kaitalan daw. Ay,
Agam sa bali mo nga mintararamitam. Jaski ka. Nanang. Nan! Aglisi ka! Ah. Dahil nakmatan sabtan dagiti dong-dong wako na nga po ka. Ading saling. Arak man. 5 ang bote. Lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon manong lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Arak man! Inamabuti! Ala! Uri si ka, Jana. Agbartag ka mat. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga ruda na ni Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag mat. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, dahi talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Ano kasta, Lando? Agpada ta iti problema. Un, dyan na. Tagkas tatang mo. Saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasto niya kinataok. Di kaya na mga sawak ano. Tapno, maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang awan rik na ka makiasawa iti lalaki parts. Nakarkano pa'y kanya, palakid din a girl lalo ti asawaan. Madyak man, Uray siya. Pahingamin na di nagmawatan. Ura siya nga ron. Anak dakman. Mapay ang kastoy ayam. Amom, Lando, Naku, tigas. nagpintas ka si ka. Ha? Uray mo't si ka. Nagtaer ka dyan, Kasta ka di. Apay no. No. Datan! Ano yan? Sigurado nga dyan, Kaya't mo ti, kas kanya. Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan, Ay, sika, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agjo tangarudan, Agpay suma. Awan binabaw yan, Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ha? Siyak ti rumbang mo namang ibaga iti I love you. Aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, Jayan ako. Ada nga nang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ha? Ala! Napananda ngayon dagiti dua. At dadala itay dito sa angot store ko. Nga mamanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumaya? Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Napananda nga yan. Diyak mo na si putan na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Ay, naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga asawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot itay nakainumdan. Anya? Ay, napan man siguro niti ayan dagiti barkada na.
Sige, nako. Mapanak nga rodan, Wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Aldawan. Apay. Ha? Lando, Mm. apay na kay data. Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan, di mo malagip ti amin. Nabartik tangag paiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan maysa, siyang ti rumbang agdanag, saan asika. Lalaki ka anya. Girl laluak man. Ah. Ha. Kat, kasano? Paysunta ka din. Ti nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sirmonan. Makauma denggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Hawin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawa kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka no apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan ha. Loko. Da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na, no ibagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige. Dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka iti pada mababae. Lalaki iti pakiasawaam sa nababae. Katuan mo tatang. Lalaki ya talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatatang. Basta, mga sawa kon. Period. Ay na! Ha! Kamudyanan na! Nakapanurot ka mo ilangan. Kay asino ti pakiasawaam? Asino ti nubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kitiday taan na ibagaman ako. Ay na, sapay la ko ma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudno mo't talaga nanang. Makiasawa akon. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jada? Sino ti asawaam? Sino ko mati asawaam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsat nan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Wan! Di mat kasta ti kayat nyo. Babae ti asawaan. Babae mat ni Jana. Isong asawaan kon. Anya? Diana ganlan daw. Sakbay at tulagan tayo ti kasaliyaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maysa. Huwag ngagpaisaw landaw. Jana. Ta ambuyo ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta anak ka? Sigurado kayaw nga ayaton nyo titunggal bay siya. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga roden nanang. Uwan nanang, tatang, sigurado kamin. Agkasar kamin. Tapno, saan da kami na sirmunan? Ta makarengreng kayon. Iso nga min ti bagpagayo kada kami.
Alang nga raw, no desidido kayang, sige, tulagin tayo nga rudan, tigkasariyaw. Kasano nga dyan na? Asino ti aggawn ka datain tun kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak intun kaldawan ti kasarta? Kun nga rod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos, inalalaga ang tuy long hair ko. Kalpasan na, putdeklaeng. Kita niya nga rod, Ay, pagkaanos ka. Umatidog tumananday ta ay, ngala, wenen siyak nga roden timang make-up ken ka dyan Mapintasen kan tuy ti husto. Naragsak ka ka di, Lando. Wen. Si ka nga eh. Ubun ba ta? Napintas ka gayam, Lando. Alak. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta. Lando. Uy, Lando. Agring ka man. Apa ya? Makapangpanganak iti salamagi. Isaw-saw ko kumay iti suka nga dasili na. Anya? Ay na, teng trabi Mangan ka iti salamagi. Pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo okasta. Inkagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi unayin o nagsipngat. Inka nga ro dagbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw ka na aya dyan Unsa? Jack nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! At dantun baby ta! Itata nakapagpas ngaya kun tatang. Agtrabaho akon. Addan permanente trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun Anya, Uray nga min ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho, tatang. anya. Ni abalayan atay iso ti babae. Ison ti mga awir iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yo. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi, tatang. Ay, abalayan ariyaong masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo ti palagsikog tanak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Uwan nga raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Datamot ti para awir ka nagiti apo ko ta abalayan. Ay, uwan nga raw Tabi si damat nga agtrab-trabaho. Ay, husto ko man ti lima nga anak da niya abalayan. Ay, uwan nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo, gayam ti agaw away riti maladaga. Ay na, saan kayo mat ang mauawata nanang? Idi awan pa asawa. Kaya't yung nga iwaras ko ti pulik. Ngam itatada na sawak.
At ipaandak nagputot. Ay, kuha gamin. Nyamot. Busy kayo mo gamin nga gasawa. Da kami kundi abalayan ti maparigat nga gawawer kada gidyan nakyaw. Isungay ta. Ta naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga nakyaw. Uray husto ko man nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kinijana, may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya! Sa nabali tanagagat kami tasawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isudat yung ulungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Ha! Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabadak. Baka ina na kami mula ngayon nga gawawer. Uray may sala nga aldaw mo. Huwag nga raw na balayan. Maka-day off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga apo ko yo Ta, kadwayo idang agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po yo. No, panawan yu ida. Ikuyog yu ida Adniya! Ayan tayo maikadwa nga apo ko ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dajay man nabalayan. Tumandaray. Iso nga ron ti sipsiputak. Ta mga normuar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko balayan. Iso nga gawitan san. Muna na. Nagok. Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. Sige nga ron abalayan. Ay, anya ngay. Ganos ta. Anusan ta ti agaw awer. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gan sa nabali. Ta nagpipintas ka. Nagtataaramin nga puko ta. Nga oray nagwuwulwul damay. Una, abalayan. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman nante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrocery, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Mele. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dajay samat nga Mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alaak. Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina?
Nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa manang mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan iti kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga rod Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak iti cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles ginabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinagroseryan na, nanang. Unay mutan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakad da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad mat gayam niliya nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jay mangyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibag aktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne! May mutan na kamen sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay wan ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day jay. Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne. Ay wan niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day ti basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay owan. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day jay. Ni, awan mati amok. Nasaya at noowan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay-kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo amanang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak.
Apay, adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti tinawid yu ada kasali. Daytoy laeng nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pay. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya, Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga ro ti aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong. Saan mo't siguro, anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya, anak ko. Di nakpakadanagan dito, uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang ano diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalaban ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay kat kankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat song batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yo alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama, ipapalondri yung matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan, no day bagada. Pay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko. Gulo laeng ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na,
Naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kamanmat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang nga anak ti aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mo't naka for sale day ta alote. Wan nga rod. Saan siguro na? Nagbabawi da siguron. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. At damot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anyaman ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anyaman ta ramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan man ang Melay. Kasta mo tilangam. Ay, pasensya ka na ano simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw kamay. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isali anapan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nang runa ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsot. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat, kas ano ngay? Amo niliya nga da kay ito ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakamsat mo. Dahil tamad kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahil akamsat maun Manang Melay. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ay nga, no kamsat ko la siguro dahil dyan inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga apag isula nga bayad ni nanang mo ija hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang me te kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngam awan utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakal mon. Auntie,
Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namin ito'y. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo sa ospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan may ito'y balayan. Anya? Kasta ti kayat mo, di sige. Kay taak man tilaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan ti pigsa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalaman ang ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sa nabalay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan ni Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rodon ni auntie ngay nanang, Ada ka no ije balay da pare, Nestor. Husto pa lang ja atap ko kat. Ada relasyon dagi je nga duwa. nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Nay, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo ba tayo? Apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat anya pa ngay. Nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo to nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay nuhan nga gapo kada lulokan lulam. Napintas aya ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo ito'y. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Anda pa'y bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ating ko. Naawan maitid na akwarta.
tada ka nga ron naggastusan na. Limasto kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaaramid ti balay yo, Sally. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Oray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, Sally. Iso adi ka madanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay la kuma, tagbalbaliw kan. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok diti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga ron ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakon na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas nga min ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay. Diyo ko naan a kompetensyaan niyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kan tumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat siyo. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damat tan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita. Naimimas to'y lakok. Fresh na akas kanyak. Naa, nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mat day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kay. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at tigimatang. Idikwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaal laang Ikabil talat tay je freezer tay display manen inton bigat. Ay, saan na nanang? Ti yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuy ay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anya langan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa na di nga ilako yaw. Sigurado pa eh. Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jay apagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita.
Nagwaya mo ditoy. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Adda ngamin nag-order ka, di ta kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumanggal. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano na kanaw nga alaan ti order da. Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Na kayo ti makamaw. Nala, agi na nakay nga rodan ta masapa ka nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan nyo, Uncle. Adun ti customer yo diti basit a bakery. Kabalan nyo matanti manang daniti tao. Apay amang halak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Kat no anda kayo mo't akaanakak akatulungak ditoy. Na kayo langan ati tangdanak. Ay sa bagay. Hanggang ure mga kailangan matiti para masahiw, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak nga rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, kapudpudutan na pailaang. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Idi kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen atupul jay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, lilay. Maru aluto amin lagita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamutan lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Ta saan pa'y anay supaut? Apaw, nagbanglaw. Ay, doon ti ala ka. Ngala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga Talagaan na mas titimplam iti tinapay Otep. Jak gumatangan tamakabsog mo to'y fritis mo. Inton maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idagsapa. Tuyo mo't dagiti nakaluban dito. Apay adi ka nagluto ngay. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pa kakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apa ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero.
Padasag, oray basit pa'y laeng tapang testi nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amang ano adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diya mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama po kawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mon, mare eden, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lile. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapo ija abro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Anyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasanungay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado abistida, ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel ti kita da ditoy. Tanangina tilako da. Diya mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo tin naglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakitaan nyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua, adda mo tin aglaklako iti wagwag ijay. Kat adu mo ti customer da. Napinta siguro nagitila ko na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nang. Ay adda ko mapagpunak. Tapadasag ti aglako iti wagwag. Naimbag dayjay, ta saan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa'y di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangay. Awanan ti pre-taste. Kit kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man nasayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Saanon, may mayat no nakatakderak. Tapno makita ka na imbag. Ay napod no tibagbagak mariitin. Nakitak a mismo. Isuan na apgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na.
Sapay kumanudkod pa'y no kasde nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya? Sapay ijay ko matiturungag, tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit laeng. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga na pintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusari ti dayta. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality dayta apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngem quality. Ni, anya tayo makmaksat amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo't. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laeng. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mang youth offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen angam sa balilatano da formal training yaw. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, Marheden. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahitam tayo bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laengen ta dito'y laeng pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit, anya ngay nanang? Ulitin nyo pa, iti naramid yaw. Ay sana nanak ko, mabuti nga kon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit diya. Tauri kas jeti nararamid yung kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep kan manang Maricel. Tay sudakat nga ron ti asidag diti balay. Jovan anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan saanan anak ko. Agmula ak laengen itinateng. Tasig sigurado pa'y. No, hindi pala kumaan nagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un, tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di, Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo, tana. Italaang manan makita kayo, Manipod mauram ti kusina yung. Mabainak nga minan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mon panunutan na dyan, Lilay.
Di mo matimbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok ken ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitag ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti ag negosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat na. Lakwanda kamin to iti mulam anateng. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anateng. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Otep. Nyamit dagituyan. Yaman ti pagpupungtutam ditan ay atune. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan na yun, nakupit na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupikupit. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka. Kababaing. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napinta sa plato? Wano da tayo. Ngam sa bali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom aya ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga daiji abroad dagiti duwa nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita. Dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Adu ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Adu ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ibadong daytan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasta tila nga ayaw. Amapan maki-birthday. Di ka lagbayin son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yu Kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan. Abot-abot pa'y. Agsukat kay man. Nagado abado yan napipintas. Kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka. Sukatan mo tinta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw. Numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan ang napintas Basta saan akasta nga abot-abot. Kaslaawan na pulos bado yun iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, sunya. Pangis mo taymot agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mo't nga raw. Kanta Bram, matintindag tayo strap na. Anya mo ti kastang itsura mo. Katanya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado me. Day takit ti paglaingam son niya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kastang style mo. Nasaya at ayat ti kastang aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kam? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan naimas amasida. Awan napintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha?
Ne, Allah, kasi kay mat nga rod ason niya. Pati dagitoy apo ko. Malnuris dan nay. Tawan mo't makanan no daduma. Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irigat ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kapsat. Anya? Mala, tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagijay insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonya. Ay, agyaman na kinso. Nagsaya at kalata ka aruba. Saan ka nagbaliw kapsat? Anya dagita insang petyong ay, sa nga bayon mo tabinaklay mo, Sonya. Inted nito ni abalikbayan. Kitaam kat naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinilas, sapatos. Kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar. Inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonya. Anyalat sawan dagiti taon nga eh. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagiti apo ko ta. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak ta agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak nga agtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang tamangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yo, Lola? Adda kayat yo agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali a tao, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapam, Sonya. Bakit nga? Kastagat ibagbagab ni tapo ko mo. Katsika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding ganti bagbagat alulam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da akan nakak dito'y balay no madamdama. Ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamiryenda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga innapoy lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Aywan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano,
Madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati asweldo da. Ay, kastaya. Nabayagdan sa amot na ni Jabro, dante. Apay di na pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen ay da. Iso akakaasi kami mo. Da kami ti kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman akabalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Nanti mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kan, ay na. Nagpintas tabag moon. Bag mo day taay da. Ah? Ay, nanti. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yayanti? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga eko bagan tapang ikak iti karga tabag ko anti. Ay sige balasan ko. Ado ti eko bag me. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudo mo't anang tad kanyak. Imbaga mula na pintas ti bag na. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas ti bag na. Idi kwan inted na mutad. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maasyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mutad. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat mo't ti kastan ngam ti agimbabak nang. Wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itagnanayon kat adama itulong da? Tadamot kasapulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, kabsat inso. Kunak tupay kat asikada ita sarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, si Kamal Gayam. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Taiso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yung nalais nga yan? Kat, isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan mo't ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano ija abroad dagiti dua nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kabsa. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit ngamin ti sweldo da ijay. Kastaya. Wan kabsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kabsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apukok. Awan maipasidak
Takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kasjay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sedan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti gatangam? Ay naagyaman akmanen kabsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Ala, awanan niya man na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong. Wano presko abangus no iso. Salamat inso. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ating ko. Wan, tani. Kanain mo tanyag sakit ti tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Diyak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor adeng. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, adda kay mat ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wen auntie, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan anak kapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Apay nga auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan, auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Aduma nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan, auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga dagos. Ay, alang arod. Diya akong igatang iti merienda ti itad mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sabali at talaga no ado ti kwartam anya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman nyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan. Jakmat na si putanan ana itugtug manin ti awawir kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtug jay awawir ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes, Mom! Coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry, ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang. Aisa. Adakan. Nagawid ka mo't gaya mo, nanak ko. Nanang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya.
Apay ngay. Ala. Sumrag ka man pay. Nakabasol lang amin anang. Basol ko no apay at tinirminate dak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't ngamen? Iso asak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka nung nga agawid. Agsakit ya anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho. Iso apagawidan dan. Anya! Anya't sakit na ka nung ay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaawid. Agpaimbagak pay. Sakto man ang agtrabaho no napigsa akon. No agimbagak pay Anyat kunada aya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan uray iti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung palam. Pati jay kapsat mo na-terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod nanang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrigat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko akwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Apay asyak. Tilay bagbagam tumat iti. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga adu ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimayson. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si kamot, nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Iso apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta.